Minta sekarang. Thank you so much. I'm Bhagat. Kano siya? Championship kemarin tahu no? Jadi mata kita kan kami. Hamada, hamada. Jam nungai ngasi koi medam jani koi hoi. Adagi koi jibang itu aja मैम ने parents मैम ने koi orang tiada opi nama siam nungai jai. Koi championship asi 2025 ki senior men and women nation kickboxing championship ni championship asi Raipur ki Chhattisgarh ki Raipur ki adunia ja stadium na pangthok ki bani. Koi Manipur ki na koi player nipan na saruk ya ki. Koi jiri dagi koi nupi baca hum ne saruk ya re. Player nipan saruk ya ba sida koi punna gold medal taret amadi bronze hum lauraga koi se India ki 28 state ki manung da koi se mapan suba tare aduga third ta hi ba si su gold nipan phangona ni koi na gold nipan phangam taraba aduga ya kitang hene participate rom ta ri ko su koi ki second third ta ba ki cha so dum le hai tare koi nipan participate to da koi na mapan suba tare India koi na ado impal lagi nipa ma sa hu koi sana gold deba gold aduga pen gold lore koi ni ma sa dana koi Lakshmi wai Lakshmi ma gold ani lore Omilana gold ani aduga koi yai phobina ko sama lo dana koi yamna tauna mai pak kuna koi Sagiba tha siki July ang taratruk tagina kun pho pangthok wa senior and master national kickboxing championship ta Jiribam district kickboxing association ki baina koi ni mata ahum bak kana pujabani ni masa ahum bak koi na medal loin chale kam nungai badi ni masa ani mana gold medal ani lauduna Manipur gi muchat korapata kam taw mateng oigre aduga ni masa amasu yana ma sabata bronze medal panguna am saw na mai pak hai tare adul matung tarakwa championship ya da so ko srok yakini amusung Manipur gi mai ta tana purakini habagi thajabalai aduga lakaduri matang tha September da su koi Chennai da abuka children and cadet national kickboxing championship da su koi Jiribam dagi participant tara koi selection tawbu lore adu matung da mu August tha da mu juniors ki Himachal Pradesh pangthok da junior national da su srok janam ke damta koi pamasa punna sanore ahum ko siam sadon lere haiba tournament sida su koi am sauna mai pak ka propani haibagi thajabale chalo gi awan ngai kan kamne awa bu ngai badi kai haine koi gi Jiribam langtam si amna angang sing asi family background si pai da bana yam boy binina masi angang sing sida thenari bawa ba koi gi journey gi pasa to pangam da angang su mayam mani mayam dai khai ra ko la ga su pangai mani aduga entry fee na chingba haiba aduga mukha set ta ga da tournament amada set ta ga da uniform ja uniform den equipment pun mase angang ba da pa sing tara da ki ta da changi hai ta ahong ba da aduna haiba sing asi koi ga am gi thenga ba wa ban hai tare aduga koi gi training ahom chi jo koi gi to ko hol ama koi lai jade aduna koi na koi gi yum gi sangoi am da met kha kha jara na aduga training tau jabani aduna mari na ba authority na koi Jiribam da kumba martial art gi hai tare hol ama indoor hol sabi da di koi hena martial art la masira kuma sa suni ha koi India sin batungna India gi city jangkhai da India gi city jangkhai da Khelo India Women's League angpokani aiba India gi city jangkhai manung asida Jiribam su amani aduna Jiribam gi orchestra tong vidyalaya da koi lakleba tan ani modi ahum da koi gi Khelo India Women's League angtok jagani masida su mayamna cooperative review aduga asing putopiduna hena phajaba Khelo India League mo hensi on minla chana pangmangamisne kai no like contact ka okay kai pani gold yauda oh gold ani kwa okay
โดนพังไงaduga chalgi mingna ai mình là wireless ni baby aduga nang ai na goal phangai sina kick -45 ta kick like ta ma aduga -45 ta like contact ta ma okay chalgi mingna chari mutum ya thadi chanu okay nang phang ngai sina bronze 50 kg da kick like ta okay Yay! 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 Yay!